kuvuga nje naje nifitiye creation yiwanje izina ryanje apana ngo uca witwa comedy uce witwa nundi ruzina rubabaye ya reka dutere ko tubwira bajya bita ngo imbwa comedy. Hello guys, your boy is back on kama dawa promoted Afrique kwa kunyene bya bindi nyene twatundi nyene hahandi nyene kuri Blessing Talk TV tonga tuwasa kukana subscribe share na comment ya uno munsi tukaba dufite umutumiri wacu umutumiri wacu ndibaza benshi muramuzi cyane reka tumuha kanya banza twidondore. Hello abakunzi ba Blessing Talk TV, so mazina yanje nitwa Hit Galaxy. Yeah, Hit Galaxy. Yeah. Okay. Okay, none Hit Galaxy. Kuba tagutumiye kuno munsi cyangwa se today. Nyahe Imana wowe ufise mu bijanye na industry mu Burundi. So, impano nawafise impano yanje ni comedy. Comedy. Sanzo nyina Alex nyene zi comedy. Yeah. Nawo novuga ko ndacaye izina ryanje yacaye underground gusa buke nibwo rugendo. Yeah, urumva yacaye underground ariko none abavyi Galaxy. Yeah, Galaxy. Galaxy. Yeah, okay, none iryo zina Galaxy ryo muri comedy. None iryo zina rya Galaxy ndiko niva Galaxy ariko niba ngo nijanye na comedy. No. Galaxy. Yeah. Wewe yumva ko bitajanye na comedy gusa benshi benshi navuga ko batawura Galaxy ni bavuga ni TV maze gutawura Galaxy tunyo zina yanje nawe itajanye na comedy gusa numva ariyo nshimishije. Ya humbe bisigura neza yuko umva Galaxy nibaza ko ari nka musururu comedy. Kuvuga nje naje nifitiye creation yiwanje izina ryanje apana ngo uca witwa comedy uce witwa nundi ruzina rubabaye. Ya reka dutere ko tubwira bajya bita ngo imbwa comedy. Ngo kuba umustar ngo si kwiyita imbwa. Umbe bisigura umbe doke bisanzwe nuko nyine ushatse kubivuga. Yeah. Umbe kuba umustar si kwiyita ngo imbwa. Ko kwiza si kwiyita ngo mutoge ngo kuba umustar ngo ni kwita Galaxy. Yeah. Bakoze ya Blessing Talk TV. Uno munsi twaje tumutume kugira ngo tumaze ibibazo bigiye bitandukanye. Ya, uriteguye? Yeah, je ndi ready. None ni yahe impamvu ituma wumva yuko ushobora gukina comedy cyangwa se gukina amareresi? So impamvu notuma ishikana ko no kina ma comedy cyangwa kandi no bikomeza ko nuko mbona ko aliyo talent yanje na kini noja ko kandi ajya talent ufise impano nawe yisha gute itegeza kwibonekesha tu musigura nawe ringana imyaka 10 imyaka ijana itegeza impano usa kwibonekesha tu kandi ikaseruka. Wow, vyiza. None urafite impano nyene yo gukina ama comedy neza fresh? Ya nje ndafise impano guys. Ndazi neza yuko umuntu afise impano yo gukina comedy. Ndufate yuko ndawuri kuri kamera. Yeah. Rabo dutunze gatuna cyangwa tunze abafanzi. Nzo abafanzi ba Blessing Talk TV. Blessing Talk TV nawe undenze. Ndembere kwa ndari ubuseriye. Nta ndenze. Natenze. Oh, okay. Reka dufate ubuseriye bakoze Blessing Talk TV. Tuwasa ukanda subscribe share na comment. Je Galaxy ngoma ndenze. Yeah. Okay, 1 2. Okay. Cameraman eka kunenza sha. 1 2 3. Let's go ndenza rero. Ndaba kwanza babona bavuga uko so akwanga akuraga ivyamunani eko nawe ngaho wagenda kwishura kambara uniforme ubazuzo bishobora byananiye so wawe iyo wari gufuma bavuga ko so agukunda akuraga ivyo yashoboye yavushya mu so wawe yawe kwishura abicishije mu migambi no yavuze namutwe guys nyavuze namutwenze so akwanga akuraga ivyamunani. Erega amashuri yo biratandukanye n'ubuzima guys. Amashuri yatandukanye na life. Ni abakuza Blessing Talk TV. Yavuze ashaka na mutwenze. Okay, abakomeza bafizira yisire gukiza. Ivuriza rero. Ngenje burire bugira kandi pap. Ntoyenza.
none kugumuraba hariya ndabaje igazi akatemberera yumvise kategeza gukenga tu ubundi Galaxy uyu jiraje ndumwe ni serious ahubwo reka rejewe naje mvuze ndiko ndakuraba let's go po ndaba fresh reka kuraba handi rukuraba handi je ndiko ndakuraba guys yatweze guys Gaza gusa kwinda gisashe twenga bakozi ya Blessing Textile Galaxy vraiment ramengeje ko iri mu muhezo twaje ya none Galaxy ndacyakubaza none mu buzima bwawe bwo gukina comedy niwe muntu wumva yuko cyangwa niwe muntu mwakoranye iyo bari hit sana kujyanye na comedy so umuntu muvuga twakoranye n'umwana turacakoranye na abimfashamo akashiramo no kuboko akanera na supporting muvuga ko ari Famba Samba Famba Samba isigura ati binene na Famba ile nyine video atakumenya ni Mr Galaxy chama hari Galaxy Galaxy ngo ni mukinya wa comedy okay none Galaxy ni gwa urugendo rwago mu basi ubuko uvuga ati ngo caramvunye wowe muri comedy nicyo kintu kimaze kukuvuna cyangwa se nicyo kintu kimaze gutora umwanya munini ya cyane kugira ngo ushike aho ushitse ubu kugira sindabikabura fresh okay umviriza mvuze ati yewe ni cyahe kintu coba cyaratumye umve basi umve donc basi umve donc mu buzima dufite ibintu byinshi ni yahe film cyangwa se ni cyane ya comedy wowe warakinye okay ijanye ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima ujanye nk'akarero nko ku mudomo wawe cyangwa se ku buzima busanzwe buri muhira cyangwa se ku buzima bwawe bwite ni yahe comedy cyangwa se ni yahe film warakinye iyo uyibonye cyangwa se iyo yibutse ko wayikinye ikora ku buzima bwawe so novuga ko ari filme ifilme novuga ko yitwa sinza ko abayibonye kuba abantu batandukanye ndaza yitwa Imborerwa nayo ikinye ku TV yitwa BAB TV novuga ko ari filme yatanguriyeko nindi yaragukoze ku mutima kubw'ubuzima bwawe okay kubw'ubuzima bwawe wayikinye yari yisonze iki musanze so iyo filme navuga ko yari ikinyene navuga ko ubuzima software abavyeyi bishinga kuborerwa tu yarankoze ko naho naborerwa yarankoze ko navuga ko ari ni message nayishikije abantu gusa message babaje muta message babaje iyo message navuga ko yarankoze ko nawe atanje umborerwa sorry guys tunga tubuza yuko uyu ari Mr Galaxy woba ufite se urubuga rwa Facebook cyangwa YouTube mfise TikTok IG Facebook na YouTube yose ndayifise na YouTube yose kuri YouTube ni Mr Hit Comedy mwamumvise neza ariko ni Mr Galaxy nubwo kiwa yise Mr Hit Comedy kandi se tuzi neza yuko izina rya kujya muri comedy ari Galaxy urabona hajya ukitangura ikintu bavuga ko nuburaronka icyo ukunda fresh nico ushaka kubaco gusa ibyo niko ndavyiga ko muri minsi navuga ko shaka ndabihindure niko navuga ivyaye shaka mindure iyo nani comedy ndahura n'abantu benshi bakamanura comedy ni ikintu nyenge twenga gusa wari kwitwa comedy ari comedy na comedy ni reresi urumva Mr Hit Comedy hiti ni reresi no bishobora kwita comedy ubutwenza okay Mr none jewe ndi muri no mwanya nkuko n'abafanzi bacu buyewe gukungana bakwita ni Mr Galaxy cyangwa ni Mr Hit Comedy Mr Galaxy tuko turabaza neza kuba jene bikigi kugira ngo bageraho bishikanye cyangwa se kuba bafise impano nawe ubwawe itaramenyekana nico ikintu baterera kuba jene bubu bafise impano badashaka kwerekana kumvuzi noti kumvuzi ukanabize konga umvere ngora navuga ko kwanza cyambere na mbere impano ni ikintu kitinyegeza sivyo so araje yo mwimisi
benshi baca bavuga ko ikinje sindagishoboye twese twavukonye ko utashoboye comedy soft imana kwimo itegeza kwigaragaza tu so navuga abajene mwijukira impano zanyu mwijukira impano zanyu kandi twasavye na supporting nyinshi sana ku bakunzi ba Blessing Talk TV n'abandi izindi TV zitandukanye mushigikira impano z'abajene kuko ngaho Burundi abajene benshi bafise impano nyinshi zisumbana kandi zigaragaza gusa babuze supporting ariko zisamvuga kandi rero so kwanza kandi umuje amaze kubona impano yiwe agacabura supporting ntihajya agaca bihagarika no ibi n'akamaro yimariye kubera abuze iki supporting abamutera intege support rero vuga ko ari ikintu cy'akamaro sana mu banda b'udu supporting erega Galaxy biragoye cyane rwose gushobora gufasha impano utarabona ubundi ibigi ikintu kigoye cyane ni guhera hasi intango iragoye intango hose yagoze urabe n'inzu ku mushinge haragoye cyane hagoye rero banongeza n'amahera bageze ku itafari bacagiye iki bashaka bari bakoze iki umbe kubuye baraduze bageze ku itafari bagakuru muri sasa bisigura neza impano kugira ngo tugenge mu Burundi yabizi ibintu bimeze ni cyahe kintu wokora kugira ngo bamenye yuko ufise impano ico cyo uvuga cyo wagisinze ntaco igeze wisho nagisinze abajene nakayi kantu cyangwa se ni cyahe kintu wokora kugira ngo bamenye yuko wafise ico bita impano talent wokurikana iki none uco gane ku muntu kagenda kuri ndafise impano nizo ibintu ka so novuga ko no babasiye vuga ko no badafite n'aba friends gusa niyo bora no friends numwe basi gusa n'umuntu nuko njeno za iwawe kwanza witwanda aje banitwa arambaje izina giyo banitwa Ellis Boy kama dawa Ellis Boy promoted Rafiki kama kawa sasa ni kwita kama kawa Ellis Boy cyangwa se promoted Rafiki ariko rimba nguke sana ni Ellis Boy official yaga Ellis Boy urabona ajya nogenda n'umutunzi example ku mutunzi ugiye kumusaba navuga ko ugiye kumubya ko ufise projet nuko n'umugiye uko nyene ngo ufise projet utarapa akubaje projet izana projet turaba ngo yango ngiye kwanza nde kuyipanga no mukani nuko njeno za kujya wenda kina maherese atayirese nimwe mfise ubundi je kugira menye ko kina maherese ntayibo nico gituma nuvuga ko bo kwijukira kugira berekane talent yabo agakina akantu ka 5 secondes tu kugira umuntu wumva byawe wakire comedy ndagusupporting ngaka akantu kiwanje ngaka ariko urashoboye ngaha ikiyo yagihindura byuko kamera samahira none Triple samahira project samahira mukameraman samahira uwimata samahira erega kugira ngo baronke ibyo byose urumva yuko arugenda nawe nyene gusa nirakura amaboko mu muzi bagende gukora kwa nibakura amaboko mu muzi bijukira gukora ico ni kintu yego sivyo kwa nugaragaza talent yawe ukenyera umviriza dashi ushonje ariko no TV yacu Blessing Talk TV nikoresha ibiganiro ngo kumva zuko ngo urahaze ngo ngiziki ngo buri muntu wese uko ameze kose niba mufuka ari zero turamukoresha kuri ntangorane kugira ngo impano yiwe tu supporting n'ahandi none niba umuntu we wifuje kwa undi yo muhuye mwokorana ico bita collabo muri film umuntu yumva n'ubunyene vuga ati jewe nk'ubunyene boza bakamana yigo ati nyigo umuntu nyene mukwana film utanganda film cyanye comedy cyangwa se comedy ubusanzwe okay muri film cyangwa se comedy gukora umukino w'amareresi hagati ya film na comedy no uvuga nga mu Burundi mu Burundi nganya mu Burundi umuntu wumva ukunda ubunyere bakubwiye ati Mr Galaxy uwo turakwiye byose genda ukine icyo bita film reka cyangwa umukini tuguhereza mukorane collabo mu film ucagurande so
je ico no cagura umuntu nje no cagura ya suhundi none ushaka umwe canke batatu umwe tu guys umwe ko je nemera benshi Uviriza rero sasa Mr Galaxy nubwo gukunda abakobwa bene mubura umwe akuraza hagati sakore undiriza je narigeze kugenda ahantu hari ndaye mukabari indaya vuma yidandaza ariko nategeza kumva ati umusheri wanje man akanero kuda umusheri we yawe kandi iri gurahura n'abagabo barenga nka cyo kuvuga bisigura neza nawe gukora baze n'umugabo iyo umugabo atashe mu rugo sibyo iyo agenda basi hanze akagenda guhura n'abandi n'izindi ndaya cyangwa se n'abandi bahabara ariko aravuga ati hari umugore je yasize mu rugo niyenda gusa nkacererwa ni mponi yose se nubwo bukunda benshi hari umuntu Toto Moya yebiyobora bose yaga so novuga ko fare bave uyu numwe mu bakobwa undi mu bahungu nawe navare kucitwe ngara Elisbo so novuga ko mu bakobwa ni fare bave hama mu bahungu nawe mu bahungu novuga kwa Sabasi Rasta Sabasi yeah some guys bakoze Blessing Talk TV umuntu Mr Galaxy namubadira ati mu bantu ubunyere kwinga ati reka tugu uvuga umuntu wese tuma tumuri miliyoni mu Burundi mukorane collab umuntu gusa Elisbo ninda pardon umuntu muvuge ariko yaciye kwanzi kose ngo mubakobwa ubisiye gufanira vino ngo mubakobwa hari ikintu sasa baba bahuriye ko nafanira vino nese kuvuga ko je nagusabye umuntu umwe musigura muri bose wari gufata umuntu kuva muri filme nayo koza babiri hari kuja umuntu ushaka we muri bose muri bose umuntu muri bose asina ubongo bahura muri bose umuntu umwe taga so Toto Moya Rasta so muri bose mva kwa Sabasi ya oviriza Sabasi uri hose wumvise yuko vraiment ubikora bigacika ni kubera iki wahisemo Sabasi kubera iki nahisemo Sabasi none Sabasi namuhisemo kwa mbona akinanye amafilme tu abakina amafilme nyene zimeze fresh tu navuga ko aha boss Sabasi ahashize mu filme namwereka ico nico nanje namwereka ico nshoboye ngaca mvuga nakanaka ashize muri comedy yiwe ndazi namwereka nanje ico nshoboye muri comedy yiwe ariko ko Sabasi hari wa Mr Sami ba Joaquin ba Ribad bachiza komedie bafamba kandi famba marakoranye afamba turakorana famba abose ya Chevari n'abandi babo bose wakina film uca wiyumvira de Sabasi ariko hari ikintu rero Sabasi muri wewe yobasumba bose cyo dukeneye ko icyo nicyo ukeneye kumva Sabasi icwarutaho bandi muri ni wewe hano muri jewe je n'ubu ari gusanga mu makina komedi nkabwa ni mama cyangwa bwatimiwe kuko ari impamvu ari impamvu sibyo ni yawe impamvu kuko hajya nawe usenga amasengero menshi ari sengero usenga makubwira ati kubera iki ninjye muri desengezo cyane urashaka kuvuga ati je byarahinjije umwana sibyo dara umvu barasengeye ikintu ndakira kuko bari ubu benshi birukira ahantu hakiri ingwara mu rushinge reka ibyo nicyo bitera kose cyane nicaye ikintu muri wewe wumva yuko cyo tuma mukorana na Sabasi so Sabasi filme ziwe ziramimbara sana Sabasi filme ziwe zirangeza mu rundi rwego kwajya nje sometimes nakunda kuraba filme sana z'abarundi ego kwa arico ari ikintu cakamaro ndazikuramo kwajya novuga ko uri mu Afrique ukina amareresi utaraba ibintu byacu filme by'abarundi kugira uronye iyi nyigisho iyindi ituma wevoliwa mu mano yawe je Sabasi ibintu byo ndabikurikirana sana novuga ko Sabasi aramimbara araguhimba filme yirani Sabasi aho uri hose
respect nanje ndayikuye kuri Blessing Talk TV tunga tuwasa ukana subscribe share na comment no message uyumvirize uko biri kose yakira nazo yakira nyuma y'umwaka ariko mbe yuko uri mu mitima ya benshi ja ukinone fanwe ubu nyene okay ubu nyene today nyene babonye video yawe bayishimye sibyo ni cyahe kintu wishimira iyi Blessing Talk TV kuba yagusemo today kugira ngo ukoreshe ikiganiro byongere yekana impano yuko ufite impano yo gukina comedy mugari tumwe tumuteratwereka dujana comedy kwanza werinda aho turaca kubise gatonya nk'inota nk'itanu ni cyahe kintu niyahe TV wishimira kugira ngo uyitere n'intege kugira ngo urushize gukora ibiganiro n'abandi bantu n'izindi impano zikimwe zitaramenyekana so novuga ko abakunzi ba Blessing Talk TV man zira ku TV man yatusa kazi yaho murasta so abakunzi ba Blessing Talk TV novuga ko thanks sana mu kwijukira gukoresha impano mu kugaragaza impano z'abajene so ico kintu Elise Boy novuga ko nigiyere kwinjiye gusa gikurikiranye abandi bajene okay mu zindi impano mugene mwazigaragaza impano zitandukanye kwano mvuga ko nka Burundi ari impano nyinshi sana zibuze supporting guys kaje kintu cyambabaza sana kabona umpeti busarasamye ngaho ni impano yiwe yareka n'ibora nico ayikoresha ubu kuko ukoresha ikiganiro mba kuvise nka Senani Mire Elise Boy Senani Mire what Senani Mire mukiyodo n'indi yose yose aho rero utanwa amata unye amata w'inzi bire utanwa Senani Mire ucyashira umuntu ushonje ibyo numva byumvikana niyo mpamvu impano zo mu Burundi ziba ziri umva zigageza kuba down so novuga ko n'abantu bamaze kwivurira abakina famba basore mutima bande bijukire basi nabo nyine novuga ko nibo bamaze kwivurira n'abandi usabisi na okay bafite ivuriro basi abafite ivuriro basi idusubira novuga ko uraba basi novuga ko ari nkanje par exemple ndi nkamutima yego sivyo ndi nkamutima amaze kubona etape ngezeko novuga ko noshinga gakundi nkamagaza impano zitandukanye yego hari umupeti nabonye karabikora neza yitwa nde Warede Wanyange ahari hose namushimiye kwanza nawe nyene uramaze kubona no arakazamura abapeti hariyo timu ya Zaraki turagushimira cyane bivuye ku mutima Warede Wanyange vraiment ibyo uri kurakora kweri respect uri kurakora igikorwa naho bizoshika ukabutakiri mwese y'abakiri bazima ko tuzokoma tukwibuka ku mpano nyinshi kuraduza ngaho nyene rasi imana kandi bwesegire cyane tubona kandi tukabyishimira cyose sana Fanwe cyangwa se Mr Galaxy Mene Galaxy oyo boss tugira nk'akantu ko twemeza neza yuko rero uri umukinnyi wa comedy kubutoza n'abaseriye kuva kare mezi yo tumaye twenza n'umuntu arabinye na kamwe comedy na navuga ko naho ngeze hose bavuga bakamagaye bavuga gusa akajambo kari mu iyo comedy gacaje no gaca mu mandaba ko bavuga ndavuga saba niko nditwa yego uriyumva nakuda ku nka president bwamagaye hano kuda ku bagasubira bahamagara kwese bavuze ibintu president aratonye kandi yosiko ko sinaba kina comedy yakora comedy live takeneye dukubite naga comedy live naka masegonda na 30 kugira ngo tunezeze abafaranga ngo bamenye neza yuko uri mu comedy wa nyawo 30 mu Cyongereza imene yitwa God mbega umwana w'imene yitwa gute Galaxy ishura umwana w'imene mu Cyongereza yitwa Vinci Elise Boy umene mu Cyongereza yitwa God umwana w'imene bakacanye yitande mu Cyongereza umwana w'imene ariko umwana w'imene tuzi ko ari umuki umwagazi mu Cyongereza ni
So guys, twese rero je bakunzi rero uno munsi twatuvise uno mutumire wacu Mr Galaxy kandi ndabashimiye cyane ko mwadi kurikiranye kuva ku ntango gushika ku iherezo kandi mwabanye nacu mwakoze cyane Mr Galaxy. Gira ko vima unarangiza ko nadushimira hama kinora mai cimvuga ibirangwa sefe. So ndashimiye abariko badukurikirana bose ku TV Blessing Talk TV. Novuga ko n'abatarakora subscribe bagenda bakoreko kubana ni TV munjya murabona ko ibiganiro bitandukanye. Ni TV novuga ko yakamaro ije gusumba izindi TV zose. So novuga ko mugenera kuri page ya Shasha ngomba page yanje Shasha yaje ya hit no sorry ndivyo barisha kwanza gato mugende muri page Shasha nonguye itwa Galaxy Comedy sonde subscribe hard kugira mubone ibindi bikorwa byanje bishasha okay mwumvise neza mugende mukane subscribe share na comment kuri Mr Galaxy Comedy kandi novuga ko niyemeje imyaka 2 gusa ngiye gukina comedy yasi imyaka 2 nje nzoca miba ndamanitse amaboko. Blessing Talk TV uno munsi n'ijana cyigana tuzogishirako tuzotreba n'umunsi kivugiyeko iyo myaka 2 nje nza kumutora kandi amabwi ati kuko tarahetse kuko tarabivamo kandi tarajya hit byose bakunze urumva yuko afise ishaka mubya bwo gukora kugira ngo ashitse ibyumviro by'impano yiwe. Murakoze cyane gudukurikirana tunatubasaba kana subscribe share na comment kuri Blessing Talk TV. Murakoze cyane ndabakunda nongo yataye tubibutsa neza yuko kuri microphone turi kumwe na Ellis Boy umutabula flip Ellis Boy wigana inoti azofungwa no umutumire wacu turi kumwe na Galaxy Comedian inyuma ya kamera turi kumwe na Fisto TMT. Murakoze cyane gudukurikirana ndabakunda cyane ciao ciao.